Lada pikwa bahkan datang ke Argentina ke ban job ya ke World Cup. Balai part pikot ya ki wei part kiri ban simbenta hakani ke turnamen. Kane kede kentin ke bakor ke bami na coach jong ke Egypt ketau Hossam Hassan. Hadin bak Egypt kelam matno ke namrem hakara of 16 hakmat ke Argentina. Bat ke jingkren jong Hossam Hassan kedai namar bawla kendo direct baka FIFA kera letu. Bat ke FIFA kam kwa yau Messi pa unlim no kloi hakane ke World Cup. Bat ke ne ke jingkeno jong Hossam Hassan kadai bet persya yau referee. Haga bau referee hakane ke jilekai ke Egypt persya ke Argentina. Ude Francos na ke France. Kumta ke Egypt klarai bat kla ujor persya yau ni referee jong ke France pan pej ni biang yagi kato kene teli hakane ke jilekai ke Egypt persya ke Argentina. Kam tam ya ke jing bom keny ya ke gol haka menit ke basan pukendai. Haka baka jing keno kelam miru da ke baong pan na ke benta players ke Argentina don cut don fall. But what ke VAR ru kam terkam na ke benta ke Argentina. Dei hang ne basa kem tha ting une coach jong ke Egypt. Bat ke ne ke jing kren ke jing keno ka dei tat hadin bala matno ke namrem. Bat Hossam Hassan ula ongru pa pecu yak jilekai ki berangsa hakne ke World Cup. Namar ka daw kadai baw la yi peleng baka FIFA ka syaliang syak Argentina. Haka baka Egypt menta kla tho de jing ujor persya syak FIFA. Bakan pej bni biang yaki katto kenen tadi ki jilekai hapreng Egypt persya Argentina. Bat lada ka FIFA kan sim yakne ke jing ujor ke Egypt. Bal da ke lapisya padon ke jing bakla ke baka FIFA kan sarai halor jong kane namar ke jing lekai keladep. Bar ke Egypt ke ujoru syaka FIFA bahkan dei ben weng no mador ya ne referee jong ke France ketau Francos. Bandang simbenta haki weipat ki game ki badangsa hakan ke FIFA World Cup. Nang tau Hossam Hassan la kenoru da ke boong baka FIFA mta klalong penban ku mota ke jaka bam pisa bam sap bat leklop. Namar ha kajaka pakai Egypt kan job ya kene ke jinakai persya ke Argentina. Pause ke long penban da kongpong da ke jing letu le asap jong referee. Ha ka bau ne coach jong ke Egypt lapen iru dakadak ha ka por badang lekai. Dakadak pan pen baka don ke jing sngo per judge benriu hamadan lekai hapteng kirang lekai ke Argentina bat jong ke Egypt. Hakabau referee ula kentat Jakarta bat ula Aisndon yau Hossam Hassan da kaya loka. Kumta kene ke jingkeno jo ke Egypt baka FIFA ke bamsap lani referee ya syaliang ya ke Argentina. Kala penlong ru wat ya ke FBI pamenta kan tokit benia lani kan bisyar ya ke lan pisa pilan jong ke Argentina ke papinden kam hakane ke World Cup. Kumta kene ke jing ujor jong ke Egypt menta kalak ban pojengai baca kan yalam ke bangin sedang ape. Kirang eleka jong ke Egypt ki bala penpau bahkan ke jilekai kalong ke bom syai ke bom kuj ke balai asap leklop. Uwe de orang apkol kata usiko. Bat uwe pat ude Muhammad Salah dak baulong. Ba kwa ban kren hak bayar David referee namarkan semijing ya hadin habut. Henry tikna olah penpau bahkan ke jilekai hapdeng ke Argentina persya ke Egypt kadai ke bom kuj bom syai kabasya Syilian. Hakabau Muhammad Salah ulong bangam 4 jui kum kene ke jilekai haka FIFA World Cup. Wat lang la persyang manlep hakat no kadnoru Henry don jeng mentoi namar Hamadan udon utau wei orang lekai bakerteng Messi. Bakat ke ba umut ka urlong sisya namar udon hakaling jong ke FIFA. Kum taru habalarem bun kejing keno kejing getok Henry habalakut kejing lekai lasu ban le ke Egypt kelakut no kelentiat hakan ke World Cup kad baka Argentina kelarung lani ke qualify sika quarter final hakabakan sikun persya ya ke Switzerland. Wala don ki bala penpau balda ja ke Egypt kan job pikene kejing ujor persya ke FIFA ban peni biang saja senpat. Lah to kejile kai hapdeng ke Argentina per ke Egypt en salong biang saja senpat. Mereka ni dalile kamla pun ulang setia haga history jong football kamtam haka World Cup. Kublai sibut.